saka idalam mo pamikiran di akan keadaan suka pipiya ginawa saka itang tua masisinani ipuhang kumatangkad adna bagian akan nalagit ka saka surano na pinayang supuso naming buko sa miyati ugi di manto cisaya dan saka surano na ini bagay siragan o ka nanti hayaka sa ginawa ko ikapipiya ginawa na saka pemanarag umani oras sa sisan ka suka pergi segudunya ikararanon gia ginawakan sabab miatuman sok pangni di makapengi benar suginawang ka ini seri gerakan saka surano na pinayaw supuso naming buko sa miyati ugi di manto sisaya dan saka surano na ini bagay siragan o ka nanti hayaka sa ginawa ko ikapipiya ginawa na saka kada ko pang maranon sa lagi daya sisa pikir magbeda tataman sa taman saka surano na pinayang supuso na mimuko sa miyati ugi di manto sisaya dan saka surano na ini bagay siragan o ka sa ginawa ko ikapipiya ginawa na saka surano na ini bagay siragan o ka ginawa ko ikapipiya ginawa na saka ikapipiya ginawa na saka